Ket men, ou achton manje men gade, $3 diri. Gade sa ou vwe non plat ba ou. Sa moun sa ou tou fè nan peyi sa men. Al vole, mi, ba ou te kote machan nan lo ka, se tout business ou panse tout sa la ban. Ase ou ba vle bo manje pou ko bo apwe. Men, mba kompon nou so. Ou vin kay moun men yo ba men bo chez ou get an chita men. Ki mouve vant vo la? Mba patnen mwe men. Menm ke mte patnen ou, mba bo chez ou. Kon sa wap fe moun? Sak pa sou la men. Mwen gwa gongi la men, pa gan la kay mwen men, e sa fe mbin koto la men. Kon nou pa jen ba yon manje la kay mwen. Ket men, yo mba kompon nou men. Gelen nan kote ki si nan kay moun se bouchou men. Ta gon lem gen manje nan men pou ba kwezan non? Yo men, $3 manje makse men. Dos to moun yo koye pou mwen men. Ba la ba bon men men. An fe men. $3 manje. Mwen patnen men non? Apeye sa la gen patnen men mwen nou zan men. Se yo. Mwen tobe sou fok. Hey. Mwen don manjo baka ba men, ba ame sa men. E mgre gou. Mwen koutou gade mwen kou men. E ben male men. Mwen ok zan men. Boue mwen la den mouton aksyon. Yo mwen ta fem na baka. Ne gisi ba vek. Mba pite man da pou non. Che. Oh mwen ze baba. Oh, shit! Oh, bote baba.